bebek, ada babi segala macam. Aku nggak makan ya guys, aku udah dipesenin, nggak tahu kalau isinya bebek atau babi. Jadi aku mau lihat. Yes, oke, gigit. Ya, gigit. Ya, bakwannya lagi digigit. Gigit. No, I'm passing it around. Oh, you pass it around. Everyone's already out. Oh my god. Tapi ini keras kan? Wah, cheers, bohong. Enak kan? Orang kerja. Jangan bilang. Boba. Meanwhile, he's shocked because boba is not so tacos before. That's what I was gonna ask you because I tried to be. Yuhu, dibawain nyambel lauk sama Riva. Ya ampun, tuh anak sebelum cabut udah sempet-sempetnya nitipin ini. Oseng mercon sapi, this is my favorite. Sambal terasi, sambal doang. Ada sambal cumi hijau, terus ada sambal cumi pete. Sumpah ini enak banget guys, dan pedesnya tuh pedes asin yang dimana bisa dinikmatin gitu. Kadang kan ada kayak yang kayak pedesnya wah nggak enak karena gara udah kepedesan banget kan. Ini enggak, ini sumpah enak banget, pedesnya pas, love parah. Riva ini the best. Makan tapi kayak ada rasa semur-semurnya dikit deh. Mian, Wah, enak banget. Ya. gue makan pakai ini aja dulu. Look at this. The best ini. Ini apa oseng ya? Mari kita coba. Best banget sih. Harus nyobain banget guys. Duina emang sialan banget. Dia ngoleksi video-video kobam gue, sialan. Ini juga si Abi ngerekam-rekam. Kasian banget Duina. Gue foto sama dia satu jinjit, yang satu. Nih kalau gini Amar ketutupan. Enggak kayak gue lagi. Gue turis lagi foto di Menara Eiffel. Hewu. Small Timmy. Cik, tidak. Nah, sini.